kan hun man te kha I mu dan ve shim shim in han shil te anwa ka ti in ro me ya I man khalwam tim limpui phap me alo mama ro phe ni tan kan thre zai na a ho a lo tin na te kan nei the hi lo nei ka shi a ti chuan kam ngai le ba ai ngai zong nei tu te po hi ele di nu ko kan lo jing yo ni ei una ho khu ma te long te ro sang jo le te a ve ni kan ve an nu la ti kum sang hi le song hi march ni hi ani a traffic complex BYD silver jubilee maintain na hun kan manga te ka bulai ha ni ya oma ani sanin kan hun man te enge a hu dan Luam ti em ti te kan zot ver do ni nge zani kan silver jubilee man kha luam ti em luam ti ro pui ka ti kho mai ni kho chen ni kan maintain te kha enge an luam ti em so chen chi fan kan hal lai ti kha ro pui ka ti sung lama len te kha len sang ka ti ala thing ni be ning ka sha thong lai ka yen dal thing o ka thi ron thak ka ni ale ro pe de me zani luam ti he chuma kan lo me ale he ka bula hian tir ko silerin zwala oma ani hi kum sang ni le som pakwa le sang ni le som ni kuma government complex BYD president Milai Mek ani a amasa in he I tam huna silver jubilee kan thleng the kan lom pui chi a he poi record omreng to tur te ni a I hun I tam hun chunga silver jubilee kan han lom hi enge I ngai dan ni hei ro pui khop maya tin tunami te suai tu nilai te awanga he hun himang thai kan nilawa e suai tu lo ni to te local suak to te wanga he hun thleng thai kan ni wang hian he huna hian suai tu lui te choi mo in om sela tin alani mek te pon suai tu lui te ang chi arong kan bol thai na turatan e kanin enfianan mangila te kha kan du chuni le hello ai tir ko te ni a irong bul zel na tura hei ai chan him le zwala rong I bola enge thara bo dam tak te iseng khom theina du sak na kan han chi a cha chalai shwai tu thatak ilo ni zel don nya chuwa kan lo me ole hei tu na hianin silver jubilee meide zan hun ka zel khani a kapula hianin upala nun twang a sai lo adinga ani hi government complex BYD lo shwai to chin chune ngai ta lo shwai to chin tu ani a ama sain government complex BYD shwai tu ini masaper kum min han shil masapot complex BYD kan ni masak per floi tu amo som sanga ko som ko le pathum khan se che ko ma ta chuan MCC ku ko MCC ku ha president ya chuan kwalia se che ko le a ta chuan sang ba kha president ni le a chuan buai khan min lam nang chho ta le Mizoram UPC ikan din shan ma po in shwai tu lo ni to tina ni a ti chuan Mizoram UPC a chuanin president engni na ngai tel to khanang man han soi te ka te tam fak lawang ma chan chu hutlang a khan sang ka ko som ko le panga khan kan chei ta a thona bang khan chuan BYD president kan ni hi chu heta karon chuk thak le nu sang hun le pakata karon chuk thale a khata khan sang ni pa hi nge hi thum ka chian ta chian lo mai a level bora chuan kan ni le de a khan ko kan khoi tu lama de kan han chho le ta ka khan BYD lam kha ti khan khoi tu lam pa chu kan han ni chun jom ta lo a ko kan ko mi lama khan kan chho le ta si mo chuan BYD a chuan Mizoram UPC kan ni nuwa hi chuan rei tak hi chu kan ni
om chil talonin ka sia chuan nia kan omna khan khobunga khobung te khan pi wadi president te secretary te khan ni ve boka alo khop maya mi an lo nge ni min lo man chang kai dan ten thiama ma ni lo ma ila daya te po kun sang ti ka phai ti te mu sang sang te thalai hobin ti khan kan lo fe chwa ve thina along on an lo khop mai tin an lo bo hi chuan tual chung hi kan lo cái này lột thì đó ba cắn chua nào nhiều vào nên cắn ngay thế này mà thì ra cắn ông cô nhân lệ khai cái thôn cái chuyện cầu rằng dress up in lệ khai cái thôn cái chuyện này Vale, along leme yang inchen ma trong tua kan try to hinte lo ni tuna kum sang ni le som pakwa le som sang hi som hi kuma ani upalan rang sai lo ni government complex BYD advisor ni lai mek ani ka rong bo te kan sia hun danga om to po in kausana hangai zali ave zia te chu kan sia anga tun hun thleng po in upa thatak ni in chalai te po chone minga le ling langai pui china I chunga kan lo ma I chuan he kan zubili meide jan march ni hnia kan chan chawani October ni som thuma chang November ni khat ani alom na pui tak nei kan tumani kha hun te kha dam taka I khen phe na turin lai pan shi sel chalo pe che sela kha hun ate khanin lim taka kan man chau theina turin nang polai pan lo shwa zia zero city kha du sak na kan ha che ni me Ole he kapula hian unaw pa eflal muan puya oma ani hi government complex BYD lo shai to chen tu kan shai tu hlui te zinga mi ani zan ina BYD silver jubilee akhu hon na le amei det na kan neya engin zan ina kan silver jubilee lom na bulkan hanchan na kha idu khoplo na te ina yem du khoplo na te ina yem ti le enge kan in bua sei na te kha imbudan ve shim min han shil thengem khongain ole kalome in fakom hleng ka shria abik takin organizing committee te in fakom ka shria zan in program in han bua sai te kha fellow le kim lo lai han mu tur awang hle maya chuan zona pakhat le che in engti kuma nge shwai tu ini soi thei cha lawani pu in engni na nge ilo chel to shim akha min han soi sak le ale ka shwai tu kan lo ni ve to ni akum tak kha shiap chu ahar angrenga maro chu ka soi sual emin ka ring lova sang ni le paru ani lo chu sang ni pasari anin ka shria chumin nu kan shwai tu kan I line na kan ve lo me pathian khoina zara chu ka zom sang ni pasari khan sang ni pasari sang ni pariat ani chu ka zom kha ta chuan chumi ma zong sang ni pasari tu sang ni pariat nin ka shria ka sei sual ni chuan ka sei sual lo mai thei boka ka chiang ta chi alova lo rei ve ta deu chuan chumi chuan secretary na ka thoka BYD chu ani mai Alom ne me ni kum te sha chen hara alom na pui ber chu October ni som thuma chang November ni khata kan mangdo na kha hun kha dam taka ilo man ve theina turin shisel na chalo nei zela ti khan du sakna kan han han che ni chunga kan no me Ole he kapula hian in tol upa mi sak zon mo ya oma ani hi government complex BYD shwai tu lo ni to china ni ama sai government complex BYD hian engti kubange shwai tu lo di le Sanghi som panga le sanghi som pro Trama Khan president kania sanghi som sari le som pariat Trama Khan vice le alom he mai ha shwai tu te ilo ni to chin hei chuanin zan ina media silver jubilee media kan han mang ani enge mi kan man hi ibudan shim ya anin ko chana hi aro pui katia Pekmate aro pui katia din ya mising jon du dan kan ya amero chu karin phak ba kin hil akala pui kati khup mai alom ome ta soitak zel ang khan October ni som thum atanga November ni khata alom na paper kan mangdo na ni kha huna te khanin dam takamin man pui theina turin shisel na chalo nei zela kan du I chon chalai te min cho san mai lovin re tak chalai min tui pui la ti kha
kan nen che in kan som che ni chunga kan lo me ale he kapula hian unau pala lom zwala tau chong adinga ani hi kum sang ni le som pakwa le sang ni le som ni a government complex PYD secretary na tu na chelme ka amasa in he zan ina silver jubilee me de te kan han nei ani a shwai tu ini lai te ani boka enge he me de kan han nei na tura hian in bot sei na in bot cha na te masem han soi sak te ale kalom ne mai hey tun kuma PYD ten silver jubilee kan lom be don ani a emi kan lom hun chunga minga shwai tu kan ni ve thei te kalom le mai a chuanin chumi rolin imani tahi chuan ma kan lawak organizing committee kanan dina chung ho te chuan ma hi atam zo khin la a an boi le me kum tir tangin chung te chuan hei tun kum to lama October ni som thuma alom na pui ber chu kan nei don ani a khanga khan ke ni tual chung lama roi tu te lam chuan kut than thak na fak kan nei lova ama ro chu kan organizing committee te an tha a an ni kuta hianin engkim kan da a an ni chak takin man na zela kan chunga po kan lom hle ni kan soi du ni le chunga kan lom hle meya hei i shwai na chama silver jubilee kan thleng a kan lom pui mmc a record omren to tur ani a ti chuanin kha kan man hun pui ber kha dam takai man theina turin shilna chachak elo ni zel don ya ate napa jimi a ani hi ole kai ka pula yan ni government complex PYD lo shwai ko chutu napa jimi a oma ani hi ti kuma ni lo shwai akun ta kan chiang telava ni pun chiang telava aseni hi government complex PYD ta na chuni ma lo thok to tu ni a zanina hian in government complex apo loi to lovin zauna ko shina loi lai me ni a kan silver jubilee mang tu han kan chu mang me ya enge hetia silver jubilee kan han mang te hi enge i me dan i pu dan ti te kha kan zo du sa chen so ma kan bo ka ri ro lo ma sa re chu hele ya ma phak ang to kan rong bol ve na te hriat reng an chuan wa na phei chuan hriat reng na vani le zo do ne ti kha career ro ena lo la ma sa dara chuan ka du ve ti ai koi mo em ma ya voi chung chumin kan ma mang tha ani a do kha kin ai chi rom lo hle mai ti kha kan so na ko ani le zona pakhat len zo le lo kanga in hun lai te ngai to in le tun lai ya i nge chalai shwai tu te no pakte te kan dia in lo tho to na te kan meeting kan mu phalawa chu anga chon in hun lai in tho dan le tun lai ya nge kan in shwai dana ti han nge dang lam na i mu te le ma so na kan mu ni ai shal te khaminan shil te tun lai thang thar te hian min tilang senior ta hle maya no pang te in kan senior tar yu mai ni in rong na a zong hi ka ram thana ba ama ro chu tun lai chang kan na le ma so na te hian te hi alom view rolin kong sang sanga min ke chuan ok tu tam tak alo na ta a henga te hian in zoom thei in control thei PYD thalai tung pula ka du a thiam na fin na sang zela hian lalparan kan bolna ti chuan ok thei thil tam tak a oma chuang zong chu nu chon ngai chu nu chon mam turin in bo sai ula ka du a tin kan hun lai point mi chak tak kan ni bik lawa patira ti dan taka una pachimia chu nor kal ngai reng mi singa dia min tia ati khop in ka sia voi theng hian dong bola tong sang sanga nor kal ngai reng mi singa kan ni Chaten thopui ten min nor ra min ti ro chu nial mi alo ami alo ti chin mi kan ni a chung ang king lo tak chung le kim lo tak chung a una ko san ho te na amara na na lo chen tok thil kan ni a chu tiang mi chu engom zat inom thomang ke ma mi ziang po kha chunga chuan in ril ro kha wal bi ko sela lalpan ti tora min hun na zone kha plan set san lawa hoi san taka kan thin lo na le fel lo na anga ma chon nga hlen chuak zel tu in ka du tak zet chewani ten kan thu soi nga thak
tak te kha ro puya in po na thatak nei tur chuan in fiam bor bor ngam te maya kan in fiam bor bor ngam lo chuan kan in po na a thatak tak thelo kan in po na a that lo chuan tho ho na a that thelo kan ni ko chan rong bol na a khoi king tak tak thelo chuan fiam bor bor ula ne ula in ngai na ton ula in mangai ton ula chu rong bol na konga chakna in chu ni ka sia le kan lom hle mai chunga chuanin azubili lom tak tak hi October ni som thuma changa November ni khat akan mangdon ani a kha hun pok hadam taka ilo man thin theina turi chi sela thatak le pan pe si sela I kha du sang na kan han chi a ani kan man huna po in chung kwa in le a I chen le ra te po ni sela chung ho ne mi ron pan pui turi kan som hal che ni o I chunga ke po kalom Nan Government Complex Kaushan upa ke rosang zuala Kaushana Jezerar na thoglai mek ani hi Government Complex BYD shwai tu lo ni to chin ani zaina kom na kun toy te kan nei don ani hei ze voin soita ang khanin zanina March ni sang hi som hi Silver Jubilee Pentecostal Department amei de zan ani hi kan shwai tu hui te ani to na angin ama hianin shwai tu ani kumte te ang hun te kaminan shil support sela acha ange engti kumange BYD shwai tu lo ni na te kha Saka sakwa pathum kan isi kali jana na pai suam mingin tis ma te kan changa ram par ko da hian ma tis ma ka changa to na kan biakin kam ta ka hian ania saka sakwa som ko pali a hian to na chuan kan thian then khat te chu ni lam zo ka hian an ta OMC ate en country al pa thousand be ate ni hi ta chung ho kan chuan thala in try to kan ni trana chung nuwa chuan Mizoram PC saka zakwa som ko panga kan hanti ran nuwa tang khan president te en vice ate kalom to kum che hi ka soi mai thei to thin lova president te vice president te chutiang chuan ni na sang kalau chan ve to thina ni long maro pi hle mei ani kan upa po hi sangka zakwa som kwa pathum achangin shwai tu lo ni to Mizoram UPC kan din shan ma de ko shan lo shwai to tu ni he vo ini thleng mai in chalai te po min la phur pui ni ten kan sha ichon kan Silver Jubilee lomna zanina kan mei de tu ani hi enge zanina mei de kan han siam te kha enge I mudan aro pui tang tai te ti ve shim kapur le mai abia kina po khan thu soi te kan dil topa thu soi lo thiam lo mi dei kan ne ve a kan thok tam chiam thiam lo na in thu soi te nom te kan te ve a ten vein lia thalai te na ruam man nai lo siam hi ro pui ka te mai a in lo in puat sai na hi in puat sai na thata kani ebia kin te kan samme ka thu sama in puat sai har sai ka ringa mar chu chung chuan first class in puat sai ka sia thalai te in fakum ka tia in chuma ka lom tak ze thinlung chung re la hian na ai ti deuh seng na hi mo min siama min ti phur he ni thalai te chunga kan lom hle mei soita ang khanin October ni som thuma changa November ni khata alom na pui ber kan mangdo na ni kha hun bang thei tur khan le pan loti shi sel je che sela dam na tha lo pe che sela ahun taka him taka kan man tlan thei na turin du sang na sang ber kan han che ni le chunga kan lom me ole hei March ni kumsang ni le som ni thojan zan ani kumsang kha zakwa som kwa panga Mizoram UPC lo dingin sang ni le som hia kumsom hi panga kan lo tling ve ta kapula hianin pu silal fakzwala adinga ani hi Mizoram UPC chalaya shwai tu lo ni to chinte ni khongai na masa in shwai tu ini kumte ina soi thei mayem masain jadi na hian ngop thu sai tu kan daya hey Silver Jubilee kan lo hang do na dia heta hiarin tu na foi tu ten lai muna tel tura le kha te min kia min han som
hi lo bun kat nge me ma he te kan be se pha lo le he te hu te thek thei lo tu ra ngai in lo ni na la ya ma se hu tha le hu lo ta be pathian ni pe a zanin hu da ko na hu te bi khan se sa pe ka lo e be ma hey government complex a here in zong do ba tang kan pen tha sa hi ku bin ta chuan in sa hi le pariat kun nin ka sia chumi a pun chi ka se to lo ba chumi a chuan in vice president in nin ka sia chumi ba chuan chu a hun le ni chi kha se ta lo ma ni tu la chuan lo me me ni e kum te lo chin chia ti a hara kan chi thiam lu tuka ani le hi zan ina silver jubilee me date na te kan nei ani a nge hi i mudan a nge tun nge chalai shwai tu ten kan ti cha te i ti nge ni a chul lo ti lem lo te po ni theya zanin kan me date kha nge i mudan le nge dan shim shim oh zanin PYD na program kan nei hi ro pui ka tia ka sung tua phak ba king PYD ten ma yu la in ka sia a limom ka tia a lomom po ka tia a ro pui po ka tia chu ba yin chani la hin a limom be be min ka sia lomom hle ni thil jong sang ta ka te po ka ngai ani alom le me soita angkhani alom na pui ber october ni somthum le november ni khat lo thleng tur hi dam taka i man theina turin pathian in shisel na thalo pe chisela ahuna lim taka borong nam ta kan man theina turin du sakna sang ber kan han lan che ni chunga kan lo me ole he kapula hianin unaw pa national kan sanga oma ani hi government complex PYD Mizoram UPC titi ang government complex PYD Mizoram UPC shwai tu lo ni to chin ani ama sa in engtip kum khan nge government complex PYD hi lo shwai isoi thei mai em akum thoi ga nol to mai a NDA kan ni lai tang po kan pen thui thi no ta ka sum ra par kuma tang kan bikin kan sak kuma kulai ko bikin kan sa je thum ma le lai chon bikin kan sa ton hian NDA akan sang bel tho ne kan thok par pura secretary te vice president te financial secretary te ani chon kai bo pura NDA Mizoram UPC kanam chawa naka chakwa sum ko panga khan ka chuan finance train kam chawa aha takop mai putir khum tir te ho ne hei puchimi te ho ne kanam chawa ne apron te kan tia ti khan kan be na sakhop maya mai la thampi te ho te ne ne việc này te ho ne kan be te na sa chalai le kaushantan titi ang Mizoram UPC tan puna sa takin nilaw thok to China ti chuan hei kumsang ni le som ni silver jubilee kanlom don chan ani a jan ina amede na kan nei ani a heta hianin enge i modan jan in kan mei de te kha enge i modan le i ngai dan shim shim te sha ta chak om min han shil le te khong aro bui ke te khop mai hei chalai ho in lo pui sui to aro bui ke te khop mai hian kan thun lai te chuanin cái tiếng hết lòng cái đó bị nói cái kho mà cái kan ti ko la cái kan to cái thì na kan bị cái này sa mà rất tôi nói chân hết trở lạiilo phụ sự khóc to mày nó mong cái chân to biak in po mu mal kan nei lo lai changa thalai lo shwai chang chang chin tu ini a ichunga kan lom le meya ti chuan october ni somthum ma changa november ni khat alom na pui ber kan man kha dam taka i man thlen ve kan duwa chu tenga chuanin pathian ena shi se na thalo pek zel theina tur ta na che du sang na sang ber kan lan che ni o chunga kan lom me bị nói cái kho nó sao chụp cái mò MP ho là thế kan cố thì nó tụi nó chọn thì cho dân hay bị cái đâu quý đâu
Alang nei ta alang mong ka ti na tan te po apurom alang to ka Ole he kapula hianin unaw nu Asian himpui adinga pi te po nito anga ani hi government complex PYD lo shwai to chi tu shwai tu hlun tak mai ani a zanina march ni ni kumsang ni le som ni silver jubilee government complex PYD ten kan lom zana biron tel puya ane na hianin lom thu kan han soi ma sa ni sela enge zanina kan hun man te kha I mudan ve shim shimin han shil te anuam kati in ro pui kati maya thalai te in ba sai na de in tho ho na tha jang han cậu san ho te kan zel ula ka du so hey mei chia te nge eng ti kuma nge government complex PYD I lo shwai ti te I soi thei mai em akum le eng di na nge lo chel do ti te min han shil thei kho mai akum tak ki chu ka soi thei to lava chang in treasurer kan nya chang in financial secretary chu kan ni chok thin aro pui le mei silver jubilee kan lom ani a alom na pui ber October ni som thum ma changa November ni khata kan mang do na khahun kha min tel pui ngei tu mang tro tu mang ka dam chan pathia ning ram ma ti chan khahuna khanin dam takai tel theina turin pathia nin shi sel thatak lo pizel chero se sunga kan lo me Ole he kapula hianin unaw papi lal mon puya adinga ani hi government complex PYD a shwai tu lo ni to chin ani a ama sain government complex PYD a hian engti kumange shwai tu ini cha akum bila sai thayem sang ni pasari vel ni kri ani le chu ta chon engni na nge lo chel vice president lo ni to chin ani chanem nga takin anin government complex PYD ti an lo shwai to china an nuwa ke nin ti ha kan han ti verak rak ani a ti chuan silver jubilee kan lo thleng ta der mai an ni shwai to zel na hnuaya zanina meide kan han nei kha enge I mudan tiang ang thleng theya patian in malmin soma damtlang taka min han da te hi alo mong ka tia tin na PYD dana silver jubilee meide zanina kanan ti em kang mai kha karil ro chan thok na le me kan hun lain ke mi tam lo tak kan ya PYD khanin karil ro te poran khoi le a chan chu ang lai hang company ka tho lai nia ka boi thai lu tu ka pi nge kha PYD te khan thai to bin kai mang ve man lo te kha karil ro kha ana thin ni ma ro chu tu na chon ni en kim hi tha tu na shoi tu te hi amma mi shoi tu ti a chon in ro pi fe ni ti kha kan soi tu ni le chunga kan lom hle maya ti chon hei tu na kum sang ni le som ni alo ni to a shoi tu in ni na kha alo liam ve ta fe maya heta hiani shoi tu te no pangte ti an ron chuak thar zela chunga chuanin engtin nge thalai hi shoi ila cha a isiata in shoi to na china te nen mo tu na hen engtiangin nge shoi in kal zelila idu thu samin han shilte in kal dan tu re chu ka se thim chu lo thalai te khovel to wa kan ril ru put mang man mi nan jon lo nang to lo ta chu wang chonin angai tu thiam jok ta pan ni ka ringa chu wang chonin I tu nei shoi dan hi tha ka ti le kan kal dan hi a chatok ve veo in sha ani mo le chunga kan loma ti chuanin kan ma lo thleng tur October ni som thum le November ni khat mang khian alom na pui ber kan nei don ani a khahun kha dam taka I man ve nge kan du sak che a chutiang tu chuan pathian in shi sel na thatak lo pe zel che sela ti kha du sak na kan nan che ni chunga kan lome ke po lo me ole he ka bula hian una no preschool ngun moi sai lo oma ani kum sang ni le som pakwa le som ni a som hun bial PYD shwai tu te jinga mi ani a tuna hianin assistant secretary dilai me kani bial shwai tu ilu ma hian engti kumange government complex PYD hi lo shwai sang ni som pasari le som pariat kham PYD treasurer ka lo ni ole chunga kan lom hle mei zanina hian hei silver jubilee kan lom ma me date kan chan ani a October ni som thum achanga November ni khat alom na pui ber kan man huna khanin itel vege theina turin shisela chata kilo nei do nya du sakna kan lan che o ole he kabula hian unaw pa vanal di kapau tu le unaw pa si biak ming thanga te an oma anni hi
government complex PYD Silver Jubilee organizing shoi tu ti anni a chairman le secretary anni ti chuan una pasi piang hing thanga hi tu na hian government complex PYD a hian vice president ani mek bokani ama sign hei zan in march ni ni sang ni som ni Silver Jubilee mei det li a hon zan ti kan hmang ani a hemi mang thei tur hian engting nge in lo in buat sei ti le he Silver Jubilee mang tur hian engtika nge bulin lo chan ti kha enge akum ni lovin mo hemi mang tur bulin lo chan dan kha kan nen buat sai chan na tak hi ni kum sang ni som pakwa July tha bor ve khang tawa trang chon PYD committee thua chung PYD committee a hian organizing committee din na kan dina thua chung PYD committee hian in hi chuan organizing committee chuan ma la chawin ti hian zanin hun kan lo thleng ani a chuan zanin ni mei det le khu hon na program kan chia takin ani a chuan zaina hian decoration sub committee lamte an ha ma vein lam thlengin hei kan maluka khan LED khompi kan lo chiak zo chi ani a vein thil thuwa ti khan ro man na fel fai takan ani an nei theya cha chon decoration sub committee chunga polom thu kan sei ni se thome tin hei sub committee tangte fundraising lamte longphun lamte potuna hian ein bo sei bum mup chho to a kumina chon boi chhole tura kan ngai ni kan lom khop me sanin bo sei na china chon le ani kha Silver Jubilee organizing a secretary zo kani a tuna chairman zo khi tuna ka zona ang chia po khani sela minan sang ve te se lom ome hei zanina hun lomom tak kan mang thia kan lo in bo sai ve na sa a hei committee ate mun tam takin kan lo rela chuta chuan kan committee kan rel te pathian in min thret pui ni ten kan thre zaina a ho a lo tin na te kan nei the hi lo om hlei ka hri a chuan hei PYD ate ko hrana te hun te kan han dila chuta chuan PYD te po hun kan han dila zanin te po PYD te po lom thu te kan han sei pan hingal ta sela zanin PYD program te kan sela etia organizing ten hun kan han nei the hi PYD te chunga po khan lom thu kan soya ti chun kan secretary khana sei towa chuta chun hei hemi zanin kan program hlotin thenan hian hei mitam takin tha kan thuwa voina te hun tam takan senga chumi ba ka chun jan lama te po asar namin tho saktu te tin ba ka hei thing pui refreshment lamin pui saktu te po anni te po hun kar chep takara ani min tol hin min ti hlotin sakthia anni chu han lom thu kan soya chui ba ka chon hei kan lo bo sai na chon hei shroi tu te po kha lekha te po kan pekwala chutinga chuan hei kan shroi tu local to te zaina miron tel pui thei te kha lo omin ka hria kan som na te min an ngai poimo saka kan upa te kan Mizoram UPC executive chairman te pon hun min an man sak thei te kha kan som na te ngai poimo in min an tel sak thei te kha kan lom hle ti kha an chan han ro se nom ne me zona pakhat ve kan zot le cheunga he sang ni som he Silver Jubilee organizing shoi tu te in han ni rup maya heta hian in chairman zo kan zon masa anga he hun thleng thei tur hianin iom to na ate po ani anga government complex PYD hlun ni government complex kho hlun ni lo ni big lava chuta chuanin iom to na ate po ni anga shoi tu eng ni na tinge ilo chelve to ti kha khongai min han soi sak le thengem shoi tu hi tram thum ang hi chu tun nen hen ka chel na ni veta a kum sang ni le som pathum le som palia khan din thar PYD a son assistant secretary na hi mo phurnai ka lo chel ve to a chu sang hi le som palia khan chel zo man lovin kum lai hola khan government complex a hian in te kan sakawang hagarun phei kha anita a ti chuan eta thei to pen kan han mang chho ve zela PYD activity tin renga te tel chho ve zelin kum sang ni le som pasari le som pareta khan secretary na kalu thok ve government complex PYD hian chuan kum sang ni le som pakwa le som nia hian vice president na te ko hanin tinglo tak chungin mo phurna minan piya tula hian kachel ve me kani le alom le me shoi nge PYD te chanem nga takin lo shoi to china na sale zwala le he aya tamzo po ishwai le zel theina turin shi selna thatak neila kan du sakche a chon he kan secretary una pa walal ti ka hi nge PYD a shwai tu te ilo ni ve to rengem kang mun PYD secretary te kha ini to in ka sha a khang te kha min han soi fia sakla ing ni na nge lo chel ve to ti te kha han soi ve te khongai hello me hai
ni na hanti ta ka hi kan lom kalanga lem lova pioi di ngai chuan maro chu nia ka mun bia kan nom lai khan in voi khat chu secretary kan ve to atul chunga hian pioi di a chuan chu bak chu hemi government complex tu chung bi ka hi chuan in obi ka lu chi lova maro chu committee member te kan ni ve atin kumdanga te group lama te kan lo in mangna sa ve a group secretary ate leader ate lom ve to a chutiang chuan in tun tuma hin organizing secretary kan dia chuan tuna hian tua chung chanchin bu marta sa hian editor din mun kan editor a kom mek boka chutiang chuan in tin mun joka chel ve nel nol ni chu chuan no pang Sunday school lama hin secretary kom mek bok tuna hian lom le me rong bo na poimo tak tak chel te in nia I chon he ka bulami kan sewa chi una pa viral ti ka pau tu hi kumsang ni le som pariat le kumsang ni le som pakwa a government complex PYD of the year azo na lo ni ani a record po siam ma saber ani a an pani hianin rong an lo bol to na ti an chhuan kan ti tak zeta ti chuan in shoi na hnuaya he jubilee hi tlwang tika kan man ka pe se ya ti chuan alom na pui ber October ni somthum le November ni khat kha nangni po in thleng theina turin in shisel na te lo in enkol tha ula khatiang te hin thleng lo palang ti kan hlawa chawangin thatakin in lo in enkol langa in chunga kan lom le me Bukan lome. Lome. Ole he kabula hian una pala rot fela a oma dan in hi soita ang kan silver jubilee khu hon na le me det kan nei zan ani a ani hi government complex PYD a hian in group leader te lo ni ngar thin ani a chunga te chuan in he silver jubilee kan manga he hi enge I mudan le engtin nge kanin pa sei na te hi kal zel sela I du thu samte min han soi sa vere rengte nia hai mishing kuma shisel la thate kan naya jubilee thleng thaya pathian ni shoi de ro puya kan lutpo angai in ka fia sumia na government complex PYD 10 rom han tu committee 10 din chawat hian rom han siam hi aro pui ka tia chu pathian in mi shoi da shia dang na ta tele ke mani poina he hun chin chiat tlak tak kan man hi apoi moin ka ria abo sai tu tele committee zong te kan fakom ka tia ro pui taka man po hi aphu ve reng ni in ka ria ani de chunga kan lom hle mai ole he kapula hianin pipia kengi tuna government complex kaushana LED ya chaser thoklai me kani a ani hi kan mi senior nei ani a tuna hianin kapi kumengza chiange ini somsari pakhat somsari pakhat ani kum somsari pakhata LED shoi tu ala ni ala in fit khop maya la nge pathian pon sel na cha pe ten kan sha a hei tu kum sang ni le som ni PYD silver jubilee kan lom chanani a in hun laya nge ni thalai te local dan le tun in thau to dan te kha min han shil ta che laya pi ai kan ni hun laya oi kan ni hun lai chuan PYD han kem em ya achang chan pan zet te hi pek turan nei mu mal lawa ta chuan kan pek sakama se PYD te kha eng lai ma in kan in kha tham ngai lawa an ngai zong nei tur te po hi LED nu ho hian kan phalo chin hi omani hey tuna ro khu ma te rong te ro sang jo la teng te hi a venin kan ven thi an nu la te khan pol dang an ngai zon kha kan phala tu thunga kan la lu thin ani nu ho khan ni nan ngai zong tu hi a ven ha kan ven tak me wa alom na pui kan man tur hi him taka min man pui ve kan dua chunga ta na chuanin dam takai lo om theina turin pathianin shi sena thalo pezel che sela I ha kan tu sang na kan hlan che ni o chunga kan lo me le he kapula hianin pu TBC larin moya oma ani hi kum no toy te kan nei ve dona kan suyan khan zan in march ni he kum sang ni le som ni tho tang zan ani a government complex PYD te silver jubilee kan lom na tura a meiden a phu hon na kan nei zan ani a ani miron te puya chunga ha lok thu kan soi ma sa ni sela ama sa in zanina kan meide kha enge I mudan ve shim min han shil theinan alom ka tia ro pui ka tia heng hun theng thei tura pathianin chakna le damna le thu sel na te le ko ran ho te min roi na hian
alom amin ro pui tak zet zetin ka sia ti chuan he ko than hi kan soi thui lo kanga kum sang kha zakwa som kwa le pali kum khan me ni riat khan ven hu ya khian I kan in dang to ul na lo tana chuan he ko than hian BYD a po BYD president ma saber alo nei tu upa at la ming thanga tuna ven hui mi khi ania chuan hei abul lo tan tu te zinga khian he ni chaklo takin kan lo tel ve a pastor za ku ngaten min ron forma chumi a lo chuan dir ko biak kima pau tu te in dir ko rong nu na te upa mare moy te honen kan dia chuan dir ko rong nu nei kan chairman ma saber ania chuan upam ar moy khi tuna headquarter loi ta khi ani khi secretary charge was secretary nia chuan ke le lobia ki ma pau tu hi upa min rota chuan treasurer a ke min da le a tiang chuan hun kan lo mang chu tiang hun te ka ngai to chuan tun hun pathiani na min han throi thleng hi aro pui ka tia ti chuan ei government complex BYD te lalpan thatakin in throina konga in local pui dan te lalpan veng nom pui chuni in ka sia alom ka ti tak zet zeta ti chuan he hun silver jubilee kan lo thleng thei te hi aro pui tak zet zetani ti ka han soi zanina kalunga le maya tun ma in PFD taken loading ve thina khang hon lai khan pulal sanga pachunga putea pudonga hi hey min bora san pachunga hilat lathao ma chana ani boka khang hon lai khan PFD kan tia than hem hi kan ngai thei khop maya chung lai chon hei tuna kan baptisma khur te le kan thuk veiwa te khang te kan sual chua ania khang hun lai kha kalung hit ale ngoi maya tuna chon than hem ngai na hian kan hun in echel dolo voina tun kar chawa kan veng BYD in the silver jubilee kan lom cái kan lom kan hlim em ko san ho te kan fa in pathil mal som dong zel turin lalpai so hingin kang en ani kalome PFD indin chuenge alampum PFD ti kha Fatu Department Pentecostal Fatu Betat Fatu Department ti nia sachu hey tu la hian om talo nge ni kan cho da na kan tiang hang te kan siama hang te kha tu la hian om talo nge ni bo ta nge ni pa ka to lo a thir chiam sal to pon mai the ya kalome dam takin lom zero kan lom tu ke
Ole he kabula hianin una palal engliana adinga ani hi ruantlang PYD Financial Secretary chelai me kania zan in kan silver jubilee me kan data akhu hona kan nei zana ani ha miron telpui theilo meya emasa in chibe kan han buk che a he za ina miron telpui e chunga kan lom hle maya enge zan ina kan khu hona program nei te le kan mei de te kha I mudan ve shim shim min han shil thengem ya aro pui ga te khop maya government complex PYD in tho hona a tha in ga ria in en ton tlak le men ga ria tin PYD te po in tang ruala heng ting zel hian lo tang rual ula Mizoram chunga po hian PYD en ton tlak ber tul chungin dinge ka be sei tlatani le kan lom hle me chon he kabula hianin unaw pa Jonathan lal lim oma a oma ani he government complex PYD tana thanem nga in khom le natlang chul ngai lo mi ani a ichon he sang ni le som ni kuma silver jubilee kan loma he silver jubilee e kan lom me te kan nei te kha I lim puyem limpui khop me alo mama ro puye ani le alom na pui ber kan nei a hianin enge lim le nom taka man te itumem tume le ichunga kan loma hei aina sale zwal zokin in khom te natlang te hei ai tam le zwal te po nianga chungte po chu diesel thei turin du sangna kan hlan chi a kan jubilee lomna pui berdam thleng tur khan shisel na thatak nei turin du sangna kan hlan che ni o chunga kan lome zan in march ni sang ni le som ni government complex PYD silver jubilee akhu honna le ameded na kan nei zan ani a zan ina hianin silver jubilee khu honna le ameded na kan nei a in khom na hun limom tam me te kan manga chunga chuanin kumsang kha zakwa somkwa panga Mizoram UPC kan tin atanga government complex PYD shwai tu lo ni to te chung haute chu anron in khoma tin helai government complex sa kan upate chanim ga takin minron telpuya tichuan kan nu hawla machang tu minron telpui kan phurtlang he ning ka sia a an chunga khanin lom thu kan soya tichuan he program kan man theina tur hianin silver jubilee organizing committee te kan dinga chungte na ma anlang na achanga zanin hun lim tak me khamang the kan ni a an chunga lom thu kan soi tak meu mewa tichuan alom na pui ver hi October ni somthum machang November ni khat manghian kan nei do na he government complex biak ina hian kan nei do na ni a khata khanin lim le nom lom taka nom taka man kan tumani a chunga chuanin he kan video lo thlir tu zong te minron telpui vek turin thinlung le ti tak zakin kan som chewa roi ro pui tak me kan chedo na sa chikimin ani sadui tak me te chungte chu kan bua seidon ani sang mi te he kan jubilee lom na a hian local chau turin kan han som tak me cheu ni halai huna hianin enge kan ma kan son na te mo enge in hunlai ni na in an lo na han soi du te niam chungte chu kan ma son na te po ni se lai ale la dito ale hey sang khat sa kwa sum kwa phanga Mizoram UPC kam dinga ichuan November kan nei do na ni a